ebyamagara mbikicibo Kazire Health Products. musibire kurungi nibanyeta cyo butungi charity kandi twayigaranjira mu program eyebyamagara. Burwo kubanza kurgasha ishatu n'ecweka mpaka shahina kandi omwabazi yogu twongeserereza program yitwe yijo ya infection obo turi kutamburira ha line eyebyo kurya na nebyo kunywa. Tutwine ndijo tukine Dr. Philip Besije ogo nutritionist kandi narwo mbashemeza amagara Health Information Center aho mu rwego no mu rembo rwambarira tumutiremo bwesije kutwongeserereza ahanshongeji ya infection katwongere kumwakira kandi ayongere kongeserereza aho tubire twahika. Kandi umwana kwari kutandika okukwata yatandika kwajura na kwata ari kutomukana. Ego ndiya. Tikine shunga yakwata ki yani ibare yani kiti yani na kwata byenyene. Ntabwo yeso ushanga ngo umwana ine bingi biri kubasa kumuretera ubukoko kunkashemirire kuba ine amani gari kubasa kwihamwe ubwo bukoko butakamurwarize. Ikiri kuyamba abana okugira amani menji mununga n'amashereka gabanyina kunka turi kwija kushanga ngo abazeire nibaryaje kugira amashereka marunje nangwa n'imirundo yo kubonsi ekacendera kandi no kuryaje abantu bengi tibari kukimanya tukatushobera kare ko gambo kurya je ite twirukanga tugura kilo yenyama tugure ibyenyanja tuteke mbumba tusika turyaje katugire ngo ino mwana umishomero. Yes. Fizi no mutwara gumwe n'ecicweka. Washashura gumwe n'ecicweka washashuraje. Yes. Konka washashura gumwe nibije kwika kumubinga. Icitano kitakarugire. Nabwo yacu mbiri gwine biguri kwetenga. Ibyoshe mbiri kuba uyino mu ndiya yawe ukabona kumenya ngo waryaje. Kandi aho uri kubasa kumanyira ngo waryaje utacebeirwe no kuhuriro yinamani. Wahuriro teine mani umengo tokalirije. Wahurira wareba warye ibyo kurya ukahura mani gakwa umengo uti warya. Kandi ki ikintu kibaho imirundi mingi. Wareba no yonsya twoine mashereka turi kurya. Wareba utari kunywa meizi. Wareba utari kurya mboga iziziranje ya kijubwe. Wareba utari kurya bijuma. Wareba utari kushigisha bushera. Wale utari kugoya buro emirire nebiri mibi. Wale utakurya mirungi abo ko bakanja ngo gahamana ngo hezo tugarya no huramana gije kandi wanja ngo kweza kurya wahura wagira mano manye ngo waryaje icyo nacyo yazabe imboga zikwiragura aya mani gece kwangara ahubwo kuba n'ubugarabe garimo ikiri kubasa kuretera mani tigari kweza mani gukore birunje. Ntabwo icyo wano urya kukore bibi nubo taririje nabwo nuburire kubi. Okay. Kandi ko rugakebera gugarimwe birisa kunka tibirisa biri kuyamba umubiri kweyombeka. Ni harimwe birisa biri kureta kaligito umunkora yo mubiri. Ntabwo icyo kuri kuba weine akaligito umunkora yo mubiri kunke byo kuyamba umubiri gukora bitariho. Nico uri kushangira ngo ibimwe nibyirukangira mu mutwe umuntu asharagurika. Ahubwo kubona abatine byo kukingiraho no kugira ngo umubiri gubase kwiyaho kake kukozesa. Ahubwo kubumbiri gwe ni gumanya kwepimira. Yes. Konka ni gwepimira gwinamani go kubasa kupima. Ntabwo eco gwaguteyine cyo kiri gubasisa kupima. Ni haruga mu binji ebikwija kwereka ngo turi kuryaje. Yes. Kandi okuryaje ukashanga ngo mu ndiya yawe tuyine mu bibisi buri torireje ahubwo kwata muhogo na nebitakurya ahubwo buri muntu agumene yijuka ngo kurya niko kunyuka turi kubasa kunyuka utine bunyasi turi kubasa kunyuka noga yara njye kurebera abana bato nibo batendeka kurya batari kugamba ahubwo kuba bamanyira kurya ni bagamba ati bari kwija kubinozga ni babimiragura. Yes. Aza nyunkanche buzago kuba kandi baga tata na mama bari yo nibaganira bari kurya konka bani beje ngo ito tutagamba.
kunga njanga mboni bamanya kufutana bakamira bakabona kugamba kunga n'abakuru ati bari kumenya kufutana hazebye byo utafutana ndio byaza kushuma bitanogire bikahugutira mu mara byahugutira mu byarugamwe bukoko byahugutira mu byazimbye amara uburufa bwarabamo bazumubiri umbere gwa homani bashangwe infection ntabwo eco areki bari kweta leaky gut syndrome okushanga ngu amara ni gatonya gafumukire ni gatonya ci ibiryo mu marana n'abagambire yeshonirize ngo norebe ibyo kuto mu cyoroni byarugo mu nda yawe ebiye biwato mu cyoroni utari kwenda garuka yo kureba kubyo hakurwaho kace kakazo umushagama akaza muce nimba infected nimba narwa infection notekwa kugira ubukoko kandi hariho nebyo byo kurya bibiri kuba bitakanogire ibiri kuza umushagama ukashanga ngo ahabwo ko tibinogire tibiri kose kugira kibyakorera umubiri nabwo eco tibiri kwija kwikizwa kuzo mu mubiri ukashanga umubiri gwatanika kuzimbya hamwe ngo bego bibikireyo kuko biri kugagira ahasowani ko biri kose kugagira umubiri hakarugamo ubukoko nkobwo burofa buri kubasa kurabaho bikaza umushagama niko kurasa kujurangira na red blood cells iyaneza kuretera ibyo kurya hamwe no mwisyo ikahinduka makakoko ati doctor twakwetantara ki kugira ngo utatunga infection age nyoka narenete ko kutukwata icyo kubanza umuntu natekwa kumenya cyakabiri umuntu natekwa kumenya ngo ubujinanzi bwo kurebera umubiri nobwe kandi natekwa kumenya ngo ubujinanzi bwo kurebera umubiri ni hati tinyensakare tandikira nutekwa kutandikira mutekwa kose byoyine umukiri kubasa kacona ntabwo eco umuntu uri kwetantara amara kuzimba naye tantara kurufa kazishagama abo kuba nore kuri bari kuza kucebera batekwa kuyahashagama abo kuba ishagama nigo magara g'umuntu konke shagame yekorire kiri kukombeka konka ni basa kwikorera n'ikiri kubasa kushenya no kukurwaza no kukwita nango ntabwo eco okwegendesezo katora nebyo ibitari kuza kuzimbya mara okumanya ubumanyiso buri kuba buriho waza kumanya ngo amara gawe gazimbire kandi gabasa kuba gafumukire nkije kuba kirishikuru iwe wacimanya ahubwo kuba n'abantu bangahe abari kuheza kurya akaturo mubi icyo ni kintu cyaburije ibyo tukabimanyira umbana nakako kezo kataha hibega nkabanze katurumbi kongito tweza kurya tweyongerayo byasagara tukumanya okuturo mu bintu banje mayisa ngo umunda tibyakora byarema gukora ahubwo wende shemire kugumiza munebigoya kandi ugo mwana wo uri konsi ukatahibega ngo aturo mubi iwewe nko wamwonsya niwe amashereka gawe gatabonera kandi abana bajango bongo kwa byashitamaje mbya byashikaje bitaguma umwe be wawa rumunda ngo mbya byashikamije hati nyina ngo urebe wafutana yes ukafutana ucwera numira ikirwa munsi w'umuhanda no gwo kushumya kigwo kureta nigubasa kureta uri kuza kutanaka konka watanaka ebyende tabasa kwebera kandi byo mbiri guri kumangu tibishimira ko bizo mu ruro rwa bunyoka ibyo noza kubigaruza bitanaka konko muhanda ogwe ni gushumya kandi kuko reba inkute zimwe z'ebirebi ni one way taricemere kuba ntigaruka nako uri kuza kureba uko mbiri guri kwetebekanisa kutwara ibyo kurya mu mpindura ubu uri kwikiriza ibyo kurya kurabaho ni buri bikiza bucinga kugira ngo ibiryo mu nda bitagaruka bikarabaho bikanyegera yes kunka pressure ni wasa kuba nyinji umumpindura kari aka kari kati kehindure kati ubishohoze
azabona wataganise nkora y'umubiri konka kiba cyakwereka ngo ibyo biwarya bya bitashemerire nebyashangwa umumpindura nabyo bya bitaboneye kunga no kutoro mbino botine tumanyisa ngo bwatete bya wale waturo mubi umanyi ngwe biwarya tibirunje umanyi ngwa maragawe timanunje umanyi ngwe mpindura yawe tinunje wale warya kantu kace ukijuru ari umuntu uje ati nyo ntarya kace ni inyuguta nabatigusire kunga raba yijurenda azamo mwika ni hazamo mwika byona bimigurumba undi jarya umudacika nke 10 abanazo mucorone no suna tibine ho kwagama habwenshi abwo kubamara garofakire hatebyo ko uri kweza kubimanya okaheza kureba ngo iwe oine ikibari kwete fumbi turi kubahurira benje aba araje nyine araje abonede araje nici araje ne kintu kifire kiryo mushagama kitashemere kuba kirimo kirugire he umururo rwa bunyoga umururo rwo mushumiko ahabwenshi ahubwo kuba urura rufumukire ebyebyo ebiri kuba byekoreye kiri kubasa kombe kombiri nkibasa kombe kobuko ejo niyo infection hati nanye nangu tutambira umuntu wa infection ogo ninga nyowe nyenka nkomuka nanyengeretse nakora umwe kutukurira mu nda hazimba gatana hatanka kugira nyirukangano nange kibirizi nfuta nkinyu tinkumanya umukorere yawe yebyo kurya nebyo kunywa aho ntaba twakore kishikire ntaba twarwanisa infection age nejo na first aid necabacugwire nibihe twine koresa nka home remedies twahurira statebekana ko kuba tushobora ngo amagara huraga bagati umanye nguhinde kibe cyaba hataho tkoretse wareba wari ibyo kurya ukahurira no biryo tashemerirwa nkamaragarya abo hurira muturaja ngo utayine appetite appetite shemere kubura ahubwo kuba injara ne kwereka ngo no yatenga kurya kunka ukurya ibyo kurya umengo ine kigenderwa cyo kombe kombiri kandi kubasa ko ihamani ibyo kurya ibyo byo kuza kurya bishemere kuba binamani kandi ibyo kurya ibyo byo kurya bishimira kwa nibiyamba ubukoko burunji ubutaho mu mara ebyamagara kibo Kazire Health Products ebyamagara kibo Kazire Health Products noreba ko turi kubantu turye ibyo kurya ntubantulira ubwo bukoko ngo budiramana icyo tukabinozwe kiri kumara kubasa kurugamo kiri kubasa kombe kombira ubukoko bwe nibwo buri kurya na wanurira ubukoko banurira ubukoko yes kandi niyo butaha hariyo ubutaburwa nka 3 na 5 umumara bwo kurya ibyo byo kurya kandi benji tibine ubukoko kiri kumara ahubwo kuba tibari kumanya ngo bashimire kubone barye ibyo kurya byo kubuyamba kubaho nabwo ejo umuntu uri kwenda kugasirwa mu byo kurya shemere kubanza yareba ngo ubwo bukoko buriho kandi ni burya rero bwaba buriho uburisize kiburi kwetenga kurya kije kikuyambe kureba ngo ibye biri kubasa kugutira umumara tibiriho haze byo kurya biri ku kiro bw'ingire babiri bibisi kandi byo kurya ni binji abatari kubirya ahubwo kuba na nebyo kurya bimwe ibi turi kwetenga bamwe bakabidibya kare kabirange bitene uko butunguru bubisi ubutunguru bubisi waburya uriya nabasa kujya twonka kabanize ngo ubutunguru bubisi ni burwazo muhembe nuko muhembe konko muhembe n'uburofa buryo mu nyindo mu bisheshengo yes ahubweshaga amakutambura kubi kandi ubutunguru ni buyambeshaga amakutambura je kandi buyamba kurenga ubukoko buriyo burunji bwaba buriho buri kubasa kurya so nyesho ngabo ntinatandika kuri rogo muhembeshi umuhembe no guhurira uri wino burofa konka turi kugira muhemba bwo ko waryo ubutunguru nangwa aho bwo uri kuba ino muhembe waryo ubutunguru
gushemera kuba nigukurugaho ahubwo kuba no watandika kusharaho ikiresiro bwo burofo mushagama uri kurebera ubukoko burunji uburyo mumara akatunguru twakareba akatunguru katunguru cuma ko uri kugirya wayiko mu office boss nabasa kukubinga wanuka nkanuka no tikari kunuka umara nebiro byo ikiri kuba ndikushohoramo nicyo kiri kunuka katunguru cuma ne humuraje sho wana unda kuchika kasakura taho gisharashari ne humuraje konka ko uri kugirya atanika kuvurwa burofo kukurimo bwatanika kushohora kandi tina butarashohorera no shesha no buhurira no zo muchorera no buhurira no tutuka no buhurira no isya no buhurira konka ni butekwe kushohora konka burimo ahabwo kuba ukabutamo ubwo burofo bukatungura icumi iri kuba neshohoza nibwe bumwe habinte biri kubasa kuretera ubukoko umushagara kandi katungura icumi ejebaho eine birisa biri kubasa kuyamba ubwo bukoko burunji ubutaho mumara uri kuturire byo kurya nabwo yecho katungura icumi n'ikindi cyo kurya karoti karoti umuntu nagura karoti akota honke cicweka cayo ayabaro mubari ya karoti kandi njangaruka nkota wironka meza abiri hatiya bayemereza bakuriya karoti niho no yemerera uba wandiye bota konko uri ubuziri kubazezire nibwo bwo kuzirya tingu durondereza kifuba zazitariho tiziriho ubuzitariho ari ikindi okay konka karoti zine cyangwa kiziri kwera akongera ubukoko burunjiye umurya bw'amara nabona ko banariya kubi konka yo naje kota nkagitungikaho nimba nyine cyangwa kinayongese n'ibindi cyangwa kiwakora cyukamba abantu benshi ko ari kurya cyukamba je tubwiye ni bibarya mwiki ahubwo kuba nitwara turi kumanyira kurya binuzire cyukamba tinuzire konke nuzire waza kujimanyira ubunuzi bwayo notandika kuburira bwo kubibwinemo konke kikure cyeyine einemo imikambi einamezi einemyonyo einembanjiriza ibyo byone biri kuyamba kureba ngo inconca yebyo kurya inozi yabyo inywengebera yabyo yabaho iri kuyamba kureba ngo ubukoko burunji bwarya amozi ni kimwe habyo kurya ibyo uri kubasa kuteka ukarya bikakugasira amozi ni kimwe habyo ibyo uri kubasa gukora mu shande ukanywa bikakugasira eshande ko gameshane manje manyisa ngunaci nankatire kibisi byasisika otyo ikiri kumuyisa toko mageshande yiryo kandi yo ni nkabwini na noriya mana we ngago hatiye mwatu nicyo gukora ikisi yes kandi ikiri kuza kugasira munonga imboga zone ziranje yacijuke yani cabbage yaba ni dodo yaba ni shwiga yaba ni shoje yaba ni nderema yani sirare yani pasire ibyo byona bine cyangwa kibiri gukora konka eziri kukirayo ubukuru okuyamba kureba ngo ubwo bukoko bwabo kandi bwagira amani ni ibyino buzari na cabbage cabbage lettuce sukuma wiki cauliflower kale hamwe na broccoli muto akahururaga ibyo byona ko uri kuba ubine uri gukora mu shande ukabinywa nenga ukabanza wabirinzaho kake mwene uka cabbage nubasa kugita nko muka container ugirekemo ibanze yahuguta ugirye ikiri kugihugusa ncungiro bukoko burunji umumara ngisharashare ngiteko muka container mfundikireho imare bironka bibiri bishatu ndiye merwe najiri je ugirye ubundi abakikura bitemwe imirimo baza bajibika yadiro ruhumbwe nibyendererwa nibasakutama konyo kace kije kajiyambe okugumanikini ni kanywenjeberera umukabeji ukuye birise by'umukabeji
amaizi agari kubagarukire ukora kuganywa nigakuyamba kabejeje ukora kukirya nayo ndiye kuyamba amakamo ntabwo nangwa ngaboneka rigenda gakakanya kunga amakamo agori kuboye kurire ninga gori kushanga ngo bakozire gataryaga agapakingire garimo ubuhoho garimo erangi garimo isukari garimo vanira ngo nyoni nyende yamanyaje enuzire kanuzire akavanira nikahumuraje kasukari nikabakarije kori konya kashuma umwana nakakira kunka kunuriza kanwa yego ukashariza umubiri nikiba kitakuyambira amakama gompaho ago bari korera haka batongire musukari nigo garimo bukoko uri kuza kuyamba ubundi bukoko mu mubiri ukubaza kuyamba kureba ngo amarago tigazimba kandi ibyo kurya byurire byaruga mu iki kirayamba umubiri ukureba ngo gwabaho mbarire konka tinka huriro muravunga gwanje nekizera aho byaretwa aho kuba kutuzimbaga no munda ubinywa ubura wahumura tinkumanye cyo mbyawe kirumu noreba n'ibintu birunje byo konka ikizibu kibyagizire no kubitwara mu nko mubazi ahubwo kuba umubazi gwena ubwo uri kukozesa ni kubagura umweke cyobiro tarire kandi uko turi kubona tugamba ukurya kubi hato umuntu areba ebyeyine ahasowane konka ukurya kubi no gushanga ngo arebe byote inahasowane bishemere kuba biriho ntabwo cyo nuje kushanga ngo ekiri gukora kubi tebyorire nebyotarire nko ubutunguru katunguru cumu indimu entangahuzi ebitwarira habwa covid binji bakani babyanga binji bari kwekosa tindi kurya ndimu nyine arusazi tindi kurya tangahuzi nesharira tindi kurya shenda ibyo byona tukabiga kandi twabigire ibyo bizibu bitwari tunje twine konka byeja byayamba kureba ngo amana umubiri gaye yongera amana gutwagize umubiri gakira akakoka twabintu tugezaho ukwitandara bishika katuranikije kizira mukayi kandi ndana ngo turango yo turakoni kizira nkayi kanka buzeho no kanatabanako yaba ni katunguma ningeshe ntakara yaba ni ibiringanya ninge n'intonga zitu za burisho byona biri mu ikirisa ikiri kuyamba kurira ngo ubukoko bw'iki cya virus tibwa kuteganisa ntabwo eco entura n'ubutura benji ni baburya baza kugira ngo akagira pressure bamujangwa aryo butura agashango katambiziro mmenye uca umuntu naburya ngogwe no wa pressure apana barinda kurwara bona kuburyo atiya ubwo no mugisha buri muntu yanashimire kukozesa ukuhindura umumbera ye niyo ragihindure umwirwariro noza mu byakushobaho kunka tibishimire kushobaho kandi n'amarwariro nago noreba gabagahizi n'iritariro ngo nirwara libagekiriro aho ko rukuzayo nke irwariro nico kiri gutuma uri kureba ngo umuntu namaze yarwara abona kuzayo kunka umutakabiri naza yatakarwire uzayo bakucebera bashanga ngo ubukoko bwoshimire kubi no marati buri bakucebera bashanga ngo ibyo kurya byoshimire kuba norye kuyamba ubukoko ko turi kubirya bakucebera bashanga ngo ugomererwe bakucebera kugambira bwinshi no yirukana ubwo kuba ibyo byo kugomererwa no kwirukana n'ibindi biri kuteganisa abantu benshi bamwe bakarwaho bakakimanyira niwe kurugo mu buto nikwendi nimara wiki yo nantakagira mutoyireti hazagera yo shanga biri bitimye okwe kugomererwa n'akamanyiso kari kwereka ngo amaragawe tigarije kandi ukubiri kweyongera kumara ubwire bwinji biriyo nikwe uri kuba noteganisa n'inkoranungi n'ubuyonjo bw'eshagama ninjangu Dr. Philip Besije kurgomba shemeza amagara Health Information Center aho marwe bukono muremba rwambarira nuko yabasa kutusyaho ahandu areji ya infection bitiri byinji naja ngutakagisho mesa ngo yajheza
konka amazima gari mutwena ngo tugume tukokoraho kake kake mpaka aho turashyiraho tukureba ngo at least ni waho no basa kutandikiraho bwena habwa hatka tukomaha tujya kuba ntongeraho urwo kubanzororo kwije iby'amagara byambikwa Kazire Health Products.